دارستان لموصل جاران بالريجكا برچاو دهات نديتن و بتايبت لسر روبار ديجله بصدان هزار دارين كسكو بخمل هبون اف دارستانه لناوراستا چرخ بیستی هات بو درستگیرن پشتی هاتنا چکدارین داعش دارستانا موصل بالريجا هشتش صده ويران بو دارين تمني واند 65 سال وشک بون نها شینوار و بنگهین راهنانین چکدارین داعش دناوا دارستانا موصل دا آسوارین وان ماینه وصارات گهینیت کو به صدما شری دارستانا موصل وکو خلک سویل قربانی داینه. طبعا عمليات داعش اثر كثير عليها وانت مثل بێگومان شەڕێ داعشê gelek kartêkirin li evê daristanê kiriye tevxwe geriyane kir û dîmen te dîtin ev dare temenê wan li sala 1954 dest pê kiriye 3 salan bê çavdan mabûn û nehatine avdan lewma gelek ziyan lê keftiye mîna şnavçûna dara hişkbûna wan helbet birdumanê jî gelek ziyan ê xistiye evê daristanê. نها هولاوی چنده هیا کو اف دارستانه وکو سالن پنجیا دا وگرینن لی لسر نخش و دیزاینن سردمانه و دگل چاندنا گلک جورن دارن هردم کسک. تبلغ حوالي مساحتها 625 دور. روبرê daristanê 625 dûneme hatiye dabaşkirin ser sê cihan daristana Bakur, daristana Başûr, daristana Neverast. Beriya Daeş daristan gelek baş bû û roberê wê mezintir bû. Darên vêre giş darên daristana ne weke Sabahbeh, Eukalipts, Çınar û Sanober. Ev hemî dare nûkeme hene. نبتنه چکدارین داعش سرپیچی لسر دارستانا موصل و کسکاتی کر بو بلکو نها حولاتیان جی گلک گازینو و کافتریا لسر ارد دارستان آوا کرینه لی گلو حکمت و آلین شولجه دی خلوه گرفته کنه خودان وحاليا نحن في مشروع نوکه مجولی درستکرنا تورا آوینج بو گیش دارستانا موصله لهر دو آلیین باکور و باشور ما پروژین پیشخستنا دارستان هنه هبونا آوان سرپیچی و آواهیان سر دارستان هاتی نکرن کو بهنه لادان. هر سالا 2017 دا و پشتی موصل به تمامی هاتیه آزاد کرن اکثر آلیین حکومی و ریخراو نیف دولتی کار لسر دارستانا موصله کریه و حتی نوکه پتری 120,000 دار هاتینه چاندن لی چارەسەریya evê wêraniyê bi temamî nehatiye kirin herçende daristana Mosilê bi sîhên evî bajarî hatiye naskirin lê aliyên hikûmî jî hewl û bizavên berdewam dane ji bo vegerandina daristanê. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.